Asa naman to si Kuan? Oy, Buknoy! Woo! Patabangon nung tanan ko pamilo ba? Sa man po ning bataanan nga. Gikag iskulahan. Kalit ra magkawa. Asa naman ka po to paingon? Sa man ning kawanahan nga. Gikan na ganing iskulahan, gikan na naglaak. Pag-abot diri, wag tangra po. Pinakalit. Asa naman ni oy? Asa naman kaharon? Noy? Oh, naaram lagi ka. Uy, tadlo akong shade, be. Unsay shades? Ano man na shades? Kanang antipara, anak, shades. Kay unsa man shades na? Unsa man nga klase nga shades? Shade ba katong lapis? Lapis. Lapis shades. Oh, no. Lapis. Shades. Nay papel na. Oh. Unsang din na di ay? Papel. Tapos shades. Wa man na mamao imuhang trabaho na. Kinsa may giingon nimo anak nga kaning shades lapis. Kinsa may giingon nimo anak di ay? Mga teacher. Ganun mag shades man nga shades na antipara man na. Anak man na o. Shades. Niya lapis. Klaro haragod nabi. Unsa magundang klaseng shades na? Asa mo na day gamiton day dito sa eskwelahan o dito sa inuhang classmate dito? Agay! Yang anong shades man? Klaro hiko unsa na? Lapis man kaha. Unsa man formal lapis na? Drawing? Drawing na? Ha? Drawing na dili. Dili. Unsa man di ay na klaseng shades na? Ha? Kamu da ben? Unsa na shades? Ha? Unsa ba? Ha? Unsa man ka patudlo ka niya. Pangutanon ka di man ang tumpang. Maron. Shades. Kano sa man ni naday? Ha? Ganino. Kano sa ganina mo nagkaning sugod tuon. Tuon mo. Nagtuon na di ay mo di ay. Oh, Patuon pa man kanako. Shades, tipara man na. Daton din mo tuon tipara. Ha? Unsa man na? Nakaagi ko ana sa una shades. Ay, tama di ay. Nakaagi ko shades sa una dili man na shades. Antipara kato man na shade. Lapis ba? Lapis munggol. Murag si Boy Kinotil munggol. Maron! Shades. Shade. Ana man na na mag-answer man mo ana. Tuon mo ana answer. Oh. Kuanan man na ang answer anak. Ug unsa imong maapilian nga answer? Mao to i-shade na nimo. Dili shades nga antipara. Shade ba shade. Tudluan man ka mo niya patudlo pagkas ako. Wa dito na mao tudlo sa imong maestra. Ako na puli dito. Agay! Ingat kayo maestra, ako'y puli siya kay bahalag. Sulan lang ko niya kaning tuba.
sa kagalon kada adlaw. Pwede na na. Ha? Wow!